Aba bana bakakwatwa bw'ebiyonjo abakanso ya Mbarasete South ebiri 10 by'okwikumi bwanyuma y'okushangwa barikukozesa genereta okupampinga obubi bw'abantu okuruga omu kiina kya hoteri yaabo batyo bakabushuka omu nguuto. Aba bwanyuma y'okukwatwa bakaretwa omu kotini y'emwe niko kubasindika ha rimanda okusyera izooba obu bareeta okushomerwa emishango yaabo. Omuhoreza wa gavumenti bwanyuma y'okubashomera obwa mushinja bw'omushango gwabo aba babwikiriza. Omuramuzi atakabasharire ekibonero yaboreka ngu kanso nebanje bahandikire ebipapura kubarabura okubasa kutereza enshonga ezo konka banga kuhurira. Now, instead of acting on the notices, you don't act on them. And then they are forced to bring manpower to enforce what you're supposed to do. Omuhoreza wa gavumenti yashaba omuramuzi kwabahereza ekifubiro ekirikumara ekiraba nk'ekyokureberaho ahari abo abarikukora omuzeno gumwe. Sentence in the circumstances and also pray for costs incurred in this litigation. Omugiga mujuzi na bwanyuma yaragirwa kushashura kosi za miliyoni 1 kandi yaraburwa obutagaruka kukora ekikorwa eki. Meru Karungi omushomesa w'ebyobuyonjo mu Mbarasete South Division yashaba abantu okutwara obujunanizibwa bw'okurega ogwe wena orukora ebikorwa ebyokwigurira obubi bw'abantu omu njura. Ekikabi munonga okushanga omuntu nayigura switch nerabo mufureje abantu bari mbajereba konka tina rukasa kumugamba nyenda mutwara ovunanizibwa ahamagaraganya yagira ngu tubararuhe kukwatwa ogwo wena orashangwe arukwigurira oburofa. Uturashange nakikora amateka gongisha kukora uturashange nakikora amateka nangu nibinja twahurire turiyo ntucyondoza na hati turya ground turiyo tubarondesha hayo na tukwata mwenanisha bango ino muzogwe ogurekeraho taka kwase akantuteka kukwata umuntu oburire bikara munonga typhoid no round typhoid mwene cyo kintite nkabe mbese tukicagira kandi karabaruho omuringo wo kucurwanisa ituka government nsaguma tucurwanisa turengo tucyaba mutabonita. Esande hwire kotini yemwe kasindika abantu 11 hari rumanda habwo kushanga ngu nabo bakaba nibiguriro bw'abantu hamwe na mizi mabi okuzo mu bantu. Adolphe Ireka, TV West.